Galakir Hambai, Chini media friends, Narok Chini election campaign. Daily Jata Klaitomani from 26 to 26 March to till today. As of now, Tabuk Jata Tongabankai, Hirapur, BC. Norok the coverage Klaitoman Bagi, no Paitle Hambai. Kokhabusi, Tini and its schedule Mutabe, Hirapur, BC, Tini Dur to Dur. Or of many wonderful kan. Asal Klaibong ni reception, asal discipline uewo Klaibor of tini receive Klaikia, ang tungu, gay o jakan ni Australia kan ni MLA sat tungu, borong ganang Sarman of the Burma, tay chini logi tungu chini ex EM, bo chini borong ganang ani betan of Klayo daromani, jangan Bible ni relation of Tomani ba. Tebo Australia kan ni chairman choho chini entire chini chhatra backward jola janma joinogani je leaders tomani borok joton tongbayu gai belai kheno peaceful khawro phai khub khaksang kha boroni reception rong nugi boroni tomu rong nugi gai tabuk jeng haino dur to dur khaimen yagulo te kaisa jaga jeng gathering lai tabuk borok bai se koklam salainai abon pore je te kaisa to khana te kaisa jaga te kaisa jaga kisa te dur to dur khai ini ni je program apna jeng conclude khaine ini je tur ang pulawan jaga very much positive of feel gai o jaga 99.9% ti Pramotan supporters ang je phai observe khaimani ebong report namani 100% guaranteed obo painai tam bagi hinke obo not only 17 paper jala janmo joinogo entire ADC jeng 28 constituency contest khlai tongmani painai tamni bagi painai hinke obono je tiprasar jotesto alert tiprasar jotesto siwo tiprasan bagi sabo fight khlai tong sabo kok pichai tong sabo awas khlai tong gai jeng joton jo only tipramotha ebong maharaj tipramotha ni joto warriors re maharaj tiprasan bagi samong khlai tong tiprasar obviously bonono purtu ang jala chinia tongnai ba sainia tong borok bayang borok jodi ang saimaka obosang thangi malainai abon bagina dur to dur haisi karon 17 backward jalawo ang samung khlaine no scoop mayer ko oboni age kai borok malaina ni boroni bukhani asano puron khlaine obonani intention tong motamuti o jaga romdi 20 ta bisi tong around 29,500 and something chini voters tong kai motamuti sana thangang ke 4-5 dino 70-80% ani field visit coverage ni tong ate koekta bisi matro ani baki tong abang 2-1 din bisi complete dini je campaign Hirapur bisini paradogo seng nogo thangka oro phaikena seng saimaka ekta boisungo baksa kangma tongai khumlung saini phainai ba gulaga tini kendri baire phainai do abo ke bije misilari masuk kai mana bije misil haje matoksu unke election 12 tarik tini bije misil khai result oi bije misil khame haje matoknai sabayo unke abono Hirapur bisi oro 99% oro motha buthare chin thamsa marigo abo kono sondeho kore শুধু ইলেকশন নঙ্গই দিকার না সেমিছে বাকি রেজাল্ট না সেম বাকি ও পেকাজন জনজনগর 100% মুকুমুই কাহাম রেজাল্ট বাই পাস গাই শুধু সিনি নাহামুং আবনো মানে বুথ নি যে আগি কবলাই মানে ব্যবধান বাকি তেবা কবাং খাইনে আবো সিমিছে সিন সাম তা কবলাই নানি ক্যাম্পেইন আবো ইয়াসিনি বুথ বাহাকে তেবা বাই নাই আবো সিনি নাহামুং আবো সে বাগै সেন খাই দङ ও Hirapur বিসি তাং তাও মুতুমানো Hirapur bisi 2023 ang emelang mani among mutimano casting ngo 880 ta ang mano oro lukro rekha 835 ta tai BJP CPIM nota tai kaise nidol party hisab থেকে বড় সাইটিং লিছে 45 টা বুথ Hirapur mano খাকো ও 45 টা বুথ থেকে তাবু কম নাই সিনার প্লাস নাই nei saimaka tineo campaign of hai उनके अब कोनो सन्देह करे और kaham pun baik kebelah naik kasih live mas ram naik je
অমাই এটা করবো পাঁচ আঙ্কা কোন সময় অমাহিংয়া করবে অমাহিংনা